Shalom, Horas, Majua-jua, Jua-jua, Jahomu, Hamuna damang dainang akka hahaangi pinaribot, oleh atema itu hatta, boleh kita pajupang di channel langsung siturus, asa masih tariasa kita taringot tu hatani Tuhan, manang nagabe epistel di tanggal 10 Juli tahun 2027 taguari di minggu paunopon dung Trinitas dalam melihat tema dia kadongan nong mas subscribe videoon dalam post dorhanami uluh mutong manugihon ak kadongatta mas subscribe mabagihon video to kadongan di dia marguna ina sida songod dalata lao pararaton barita nauli dia purtibion jadi bulonggo pedongatta na sodapotan dibagi umat ina sida dala diajak ma asa doot ma subscribe do ma komentari akka komentar daringgan anggia lam tuguha porsyata tujulan darion oleh ma lau mamulai pangarang-ngarang nyota di hata nanang si Atusata tajaloma padonganion na siya tuhata dami ni dewata na suburung siya sa luhut na roha ima manggohi ati-ati dohot pikirat tadi bagasa Kristus Jesus tuhatai amen hata di tuhata lao si pahusoron ni rohata sirang-rangata lau mangatusi ang dia boy tahut tu bagasan dirita dia inat sian Mateus 10 ayat 1 sia na ditutuhod di almanakta tataha majolo ipiasa tarang-rangi Mateus 10 ayat 1 sia songonom manidok disi dinasadari ruar ma Jesus yan bagasi lao hudul tu pasir ni tao jadi marpungu matorop halak tujuluna gabe dipanai kibana ma sada parau lao hudul tusi jala sudina toropi jongjong do di pasiri dungi godang ma di hatahon tunasida huhut pakai upama ninama na lao tu balian do sahalak panabur lao manabur jadi di nama naburi bana adong mabuni ide ba na mamiltik tudalan dungi Roma kapidong mamarguti alayang gonariba tutano nabetuod do madabu dinasuara sadia hapal tano jadi tibu matubu di bana subagas tano disi alay di nalam tibbo mataniari raharma gabe mate ala somarurat anggona diba tu persihupian do madebu laos tubu do akkasihupi gabe dipisati ma eme alay na dibanari tutano na ring ganido madebu gabe sau ma marperbue 100 lopit do na sere ono 10 lopit do na deba jala 30 lopit do na deba hamu akka na marpinggol pinggol hamu may ido saat na hamu na hinaholongan amanami inanami hahangi pinaribot bartua maka nau bigi jalan nau peop maka nguluhon hata ni tu hata amen di almanakta tonggo diusulhon nagabe pangaripunan ni pinahusor ni rohataon manang jamita tu turpukon madok pangaramotion ni
Jehovah di bangsa na pinilina. Pangaramotion ni Jehovah di bangsa na pinilina. Ima tema di sulhod dongata di almanak Huriatta. Mudah-mudahan mak sonda mollo laut sih. Hamuna na hinaholongan turpukon dunga beribu helion di jami tahun di bertion. Alai tongkolak nahurak pangatusiota taringutusi. Mudah-mudahan mau tabenon pangatusiota taringot turpukon ate. Ay tonggo iba pe tonggo terbatas dawa. Pangatusiot taringot wakana tersurat iwili. Ala niro banda kon masih tariasa kira tong melunungi bigi hamuan non aha pinadokan di son la mangatusi turpuki baduk motong mak komentari surati aku komentari sih mana gajang mana ngajepek unak badok moli ate ma di danami unak polas congoni do ma ipat orang oti kai songro dah watu sih datar surati amang ni muamut to asatebu hilala otabba nabi dotoni doangan don muri kan bodo kan boy ma posor aku di sini. Jadi saya mengajari do Tuhan Yesus di Kapernaum ke kabeages de Cinoni do ipar guru ape. Alai saya lion luar rebana saya bagasi laut tutopitao. Tutopitao Galilea. Jadi naik mai mana susah ada parau. Bah, parau ni partuba di manang nelayan. Ate. Maksudnya sarong ko hira podium di banay. Tang binoto na parau si Petrus si Dakar binoto. Ailan na jelas. Olo do parparawi mangaluas Tuhan Yesus asa dipakai Tuhan Yesus parau dai lau makata itu na toropi pasahaton songo dia do pudana songo dia do ajaranna songo dia do dari bagas rohana si pasahaton datu bangsi. Jadi hitape mulo roh hatta Tuhan Yesus tu inganatta bolo dinakohi mana apunatai rohatai jabutai barang nadia main ugasatta lawar berita nauli bonang majue hitat tong ate taluas atong asa sahak berita nauli itu tanon. Jadi ikut dipakai Tuhan Yesus do ganup ari ai dina sadari harwari mana sia jaya usia dak bagisi lau tu luar ate. Jadi kau bergerak terus lau pas satu berita nauli ai dong ngai pa buenok songko para jauh benua gijangi. Jadi kupudado zolma baru menghara jauh berua gijangi. Jadi alanong terberita do Yesus batu dia pi bana bergerak atong rodo zolma merpungu marrongoman gudang. Ya ujungnya topi pasiri mana sida topi pante maksudna akan atoropi hudul banang jongjong mabigi Tuhan Yesus do nanak sidon tu nasida. Dah meragam-ragam bo parrohon ni zol manarotusi. Ang gina mangitip-itip, ang go par akatok parisisi ak saruse. Arok si woto surat. Akana sumarsuguni roh tu Yesus pi tonggo ang isi. Ate, alay na marlomorohan tu Yesus pi ang go anok isi. Yesana mulu na tu namarsuguni roha tu iba di dokok kata dang nanggo masuk kiri keluar kanan bi mutul dan masuk aja dik mutul buti ba tawereng ma tohona taringot tu upama ni Tuhan Yesus taringot tu buni na ni saburhone takas di bawa Tuhan Yesus lapatan ni upamana di son ya sepuluh satu dubul idok ko taringot tu panaburisi jadi ikon nanggo ajaranda tuganup na ubigi hata harajau ni anggo sodia tusi
rodo parjahati mangarapasi nasi naburronir turohanai ima nasi naburrotu delenina alai nasi naburrotu na betuoni ima no begi hatai gawe manigurtu lasrohana mejakon alai dak marurat jadi satu kinap ma di bana hatai ai pitur targasik dorohana dina songgop hapursuhon manak pangaliliun siala hatai ninna kay malapatan na Tuhan Yesus tubun subata taha satu ay dua te alayang ko na si Dabrut tu persihupia ni ima no bigi hatai gawe pakol sohon na dia kana dia sianganon dohot hamoral si pangat sido mamisati hatai jadi dak sau berperbui alayang ko na si Dabrut tu tano na ring kani ido na bigi hatai jala diatusi laosido na sau berperbui ya perbui na 100 lopi o 20 lopi 30 lopi na mereka buku dak perbui na memang jadi ngaya iya tu ilio Tuhan Yesus lapatan di upamanai na gabija-bija di tikyon datu pola tabat betongnya te pola no si pikirata wah saya bawa Tuhan Yesus tu haumana na meragam-ragam itanonai songone ado nani gila siak kita alana ibana do panaburi ate namang hutup panaburuni do hitano yang bolong na marjamitai pararak barita naudi kapartanyangan di dalam di topidalan di dia di onan di radio do di YouTube songone nang jakana singai nama nurut panabur ulon di panaburi do hita kan alai nunga tawo to dia do ledeng gitu hani ledeng itu hani anggo nak to pidelen arong na berbetu tipis tanora arong na go raba arong na memang naugad na renggan kaima ragam mitano na itad de tikiri si takpola di dok Tuhan Yesus di si arong go na bede butu guru pasir ate nakpesa betul lah longo nang godanggo di tanah Israel gurun pasir longo budi na bede betul gurun pasir takpola tu si yang na bede budi do tok ke laboratorium narung di dunia laboratorium narung ibulen lau pengembangan pertanian ate budi lau pengembangan di Portillo di Saburo data dewata satu langit satu ke saat ini 2 bulan di sana alang ko na perlu no si boro si beregote si rumang ngijol mado ledeng gitu hani kan rumang ngijol martong angko na sebenarnya ta bereng ma bade butu delen bangun angko majaga sa unangin lek pidung bade tu kan langon di pidung ta bereng do topi delen no kan di iula iba jagung isi ba subur dak ko jagung suwe do mahoni belge do hau tu isi ai tonggo lagi tonggo boni kan macam benanga dia kata na betu-betu pi aronggo macam-macam itu buni ate na eko marhasil tu zol maturanda alena bade butu sigupi akatu kakabi dui gawe alo di zol barot tongi wa suga-suga wa moro rohan zol ma sehola nomor suga-suga manusuki tu halak susah deh penaburan ni buni itu silao bai habi dotong buni di sidang mangulu nang gotik buni di si lak matedo tu tanda ugani ada yang boleh tu gurun pasir buah ama las do gawe mosok na buni songoni marubang ga alaina ni gilla na tarsurat on benne bawa tu ju sautulla arong ko na sorido di son parroha hokkamu buni mede butu dia asanggia boy bay no muna gay berperbuy na rin kat suli buni unang gay wala mate jadi muna na made butu pidelen bekonong mangurusat tong ay pangulan itu hadita sa unang ropidong mga lagi ilo kon nakiningan na mga lakoning roro parjatin na kan jala na madjak ko buni na yatusi mulu dang yatusi ba ko banot ta mga tusi tong mulu parjahat do hapeahan ni buni
Tadar parjahat ya sasapi burju. Asa gawe tano dauga di mana. Sebetulnya itu nanti giltuan Yesus. Asa ibawa bermacam-macam bo tano ada buni. Jadi mulut tu tano berbatu-batu do. Bah kita selaku bangulan itu harap tong kauman itu hatta na berbatu-batu. Betapa blok ke batu itu tetap baitano nak kolanda tipis. Asa unang molorolas nyari, unang itu risok-sok. Ate. Bah mungkin tawa itu tudung na buti. So na di Israelan. Asa itu di gurun pasiri. Bah itaruh bo 100.000 hektar. Asa diatur temperatur di si unang ipilngas batanya hari. Yang mulong mada butuh gurun pasir. Mana tu per batu-batuan atong ipayas di batu nai gurun pasir ibang gawe boy bermual atong itemukan do di itu kange do teknologi na boy songon nata woto irigasi tetesin na kan boy padahal salang betsay de bali do sa boy mana tegi sa salang itu tanoi tu garo bonani sesuai na tu siap boni bo juga perbuy na bali gawe tum gurang metok hasil lada nangong no makmur naksan Israel mergi teknologi na songon ini ate. Jadi mulut tu persihupian do, bau nak kena bersuga-suga gitu. Tapi dah kena bersuga-suga itu tanah nomor guna tu bersuga-suga unang mami saat. Mulak kena bersuga-suga do, tapi dah tu na bersuga-suga itu penjara. Ate, unang mami saat itu rakyati, ayah kena bersuga-suga do, mau bigal lo, nong dah dia nengokan. Adong na pangemur, adong na panako melalui akadia do guardian. Mengarapok ke rekening bank, hiti akan ban aplikasi do dia sabui rapokona ke bank rekening idongan ke parda metong ikan, ke suga-suga na songoni tapuki nomor suga-suga ya seorang mamisat tubuh ni to, baik masuki, kalau saya tutup gue iba di sadenganan, asal murah tutunggon. Hidup banai masuk tu penjara ke dolmai kan kayak gitu kaparja hati. Na orang goreng gue masuk, ke koruptori dan ke petur itutung. Ewa mau ditur itutung ngati. Itu selesai persoalan. On ipiaro. Ulu berpulik mudum laut pada tu penjara. Gebu tabu bodoh benda. I penjara sana saya jabuna nak mana terpidana. Katsu ada bulu songonikat. Jadi apa kan bersyukur tano na bersiupion sa unang mamisak boni, bersiupi na ikon patang doda, ate. Itu benar bahwa adong ko boni, botong madeu tu tano bersiupian, persuga-suga di na boy mamisak boni. Jadi unak paluas samu sa pipi sak boni, percuma kita orang perkara itu di Tuhan. Baik ko bono pa tatong sunang mamisak, nakpekan natin ang panidewatano ni, ayang gusto mamisak di mana si hubi ba, budal lang mo pwede. Asa mo nung mamisat tu nasing kadi lo. Jadi bah sulat tadi belum ada itu tano naringkat 100 lopit ono 10 lopit 30 lopit asilla anggo tonggo dang boy tawain teknologi pasca panen abolong gusudi do nila somarguna. Jadi kepikiran do asa boyok teknologi pasca panen. Asa unang abolok sudah berbuih na 100 lopit, na 10 lopit, do na 30 lopiti. So ngayon ang tulmon. Nga malo-malo anak ko sekolah, lalu iyan tudo bersikolah kan. Iliod bangaret taruh ke beasiswa, ke kartu studi ke dia na singay. Malo-malo sudah ago tonggo dan ipargunahon negara o gawe pengangguran do ni horas ma. Gawe sahik bulu do senoning. Ileo Tuhan muaka pasu-pasu tuk suwi pargudahok kamu kanin datu hatta do tongi kat susah do hita mulu suwi tong. Jadi hidup bani iparcita tu hatta do boni noktu ya kana kota na malui boy man no kana kota dum boy sudi berperbui dengan pakyota may pakyon ni negara may pakyon ni huri may pakyon ni masyarakat may gawe zolma na patureho ngulu ni zolma na ulo bamuji di bata. Jadi songonima pangaramotion di Tuhan atong dia ka natino panon dia kahita bangsa na pinilit non isuru hita karizo mangaramoti asa denggat tubuh boni manang natu dia besabur ate unang gawe yalang yakahai
Yalang ina sonijay, unang isoroya kasibu di sudi nuni. Jadi tugas ta, unang go atoy ma asal manok sinabur rumay si, ni da ma babaw tu babolo ugan bolo sugan baharo hono unang inna dangat ti songoni. Di namar manghutot tuan di Yusupe iko butullo otak karejo. Iko skill luar biasa. Begitu dah asal marguna. Dak cukup polan. Dari saburon. Dan cukup pola sone. Iko di tehono do buhado buni na tudiru madebu. Tanu dele do awas-awas sutung butido. Dak kola pidong sigak mangalang mana ngapori. Doho ka pardalem manifakit na singay mandigi mga lodzani akan semua perdudi hubuni hatang dewatakan. Jadi kebarani do itu tong makedangi kan asa gaya merperbui tonggo mulu merperbui budi ne to bidele ni kan gawe kemakmuran manang gawe lasni roh atau kahadul maudi dan gawe sahiti di jolma gawe oktapun ni jolma kan gawe ong dayun na nauli na ring kacini. Eko kalau jauh no, terdatangi mulu mada berbudi kita tong nak kolat cukup benar. Ai bawa tuan jus meragam-ragam budak ada buat di budi. Ala ni ready hamu tok karijo keras. Aku nak karijo keras. Saru padu karijo keras na lau pature-ture samar perbuit buni. Doh lau pature hasil li nong buni na tu tak ada ngani saru pari. Lu jana Akka teknologi na canggih perlu itu situ. Ini masih pikir nota. Jadi sonario P, lau menabur hubuni, ngamar regam dak cukup beholan perjaminan negeri jai, manang jauh pertangyangan ini dak cukup be. Mau lihat mah onggok kadongan naringkas sudah so dibajak catar. Saya merjamitai terus ibigi jolmai merjamitai di mana. Awalah tirraku amering bah. Jadi gereja pikir disapot waktu ngakkan zaman songoni, ikut didukung gua kena ulu mangul songoni itu. Jalan gue na gawe berlau pada berhubuni, toka tongaдаlan, toka dalan ini songoni pinggir dalan ini dia cuma berpungulai mana sih, bar ipat orang yang mana sih, dangang ngudur lagi otik, segala cara bagaimana mana sarojol ma perhatian. Bar nomor pungjol mas sono dan sorry na juro nang di timur tengah nak sadar semua apalagi Jawa modern tong songoni kebudu songoni bah olah perlu itu buat nama udah nama songoni nang nggak gudang medok gitu ada terule songoni apa gitu dah ikut terus di kita kerja songoni asa saat beri tangan lu ngom memang lau mana berhubungi gak bui mamak ke teknologi canggih. Arong go YouTube, awang Instagram, awak ke WA, awak ke dia na sengai teknologi mai. Alang ko sumaloro hita tong manabur hubuni di si gawe pertutukan di. Jadi iko barani do hita madon nasitong di si taringot tuhatan Tuhan. Jaka teknologi komunikasi, teknologi informasi sinuangon. Iru bane kota bamalo hita. Tikina masai Covid kan gawe awang ma mimbar natakas dipakai lau pasahatu berita nauli asabu satu jauh kalau no sial ba ulu dulu ngamar meme amate mulong na zoom memang bang ulu do zoom na ya ladak teri ko baran di mana builau tu samar meme mi mana kan lai mudo tu pe ikan join nasik sayu tong iba iparraho ate jala takas mai tawo to mulai halak batak budu binigi elak tinangihon. Alai pangiduanan molo binigi sahak matunati nangihong. Molo halam mabigi halak bata kola pinggul lebih. Jadi pinggul mah hatain kan. Jadi unak kola pinggul lebih do mangitangihong. Molo itangi ko saat itu ate-ate to. Ido hata bata molo itangihong. Martinangi binigi mau tua molo naita tutuhane unak kola pinggul itu hari harap mabigi alai do mate-ate na mabigi asa ta apa asa dia dusi dilihat tu kita nda tapangido kan itu tu martinangi berbinigi mau tuan so ni do kita boy do kita martinangi do berbinigi asa betul-betul boy tubu boni na isa urhoni tu bagasan hati-hati do pikiran kan itu dalam koni merperbui matong isi kita ba semangat
Nuainga unga gudang jol manang boto be mamake hatani Tuhan ni gawi tu guluna. Tang mi noto nawala di gudang hobi kopi ton no actually. Da kola kopi, ma kopi hata mamisat. Na gudang kan noingon. La do si patah moraon do pakat ni dongan. Gawi mamisat hatani Tuhan ni. Imak jol mana sosial na lo aku me. Ate. Masa ala ni jawetan iko pisato mabuni hatan dewa tao doksuan tu dirina semulai met manang alana rori pene beru gawe ipisat parripion daima hatan buni dewa ta doksuan tu hati-hatina murtati mana manang mualap kalloa doi orang gawe jol manalwa ako na to kita dah eso na gawe hasusade kita mulu setia kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus kan mengalih perbuni buni dong isueni tu kita tu harajaon ni Tuhan kadang percuma Tuhan tahu masuk kita selalu nanggi ma boy mar perbui kata ni Tuhan ini nong isa buru tu kita maratus lopit marono lopit mertun lopit itu kamu dapatan ni beh mulok sakabiur eme 100 biji bunina nong benih unggul li benih unggul nang memang nagajang nga ono meter jala biura sa meter na sumarasa do betu Indonesia jadi hatan itu hatope somonido iko mo jala boy biura 100 lebih lapatan na sada di suatu bonita itu hita karyata 100 macam orang pernah share itu kalau menggoreng gabes ya itu buni hata dewata mengajari ho mangalopa mulina isuat tutu hitai 100 macam ibana tong masakan satebu sapibui mana gawe kepala di pemasak di sudi lapangan terbang di Portivion kan itu jadi boleh dokon ngaboy be memang gawe bodi nama baik sorderu kan sorderu tentara badang ang biar dia tong mangalu musuh dah musuh sibulis musuh zolma musuh ni negara musuh masyarakat ngak barani bikom mangalu to jadi asa ok 100 karya do maksudna konan karya mangat di boto ono pur betok songon itu pur besone jadi dakong cukup pula saya perbuih di saya dangat cisong ni iko boy do song ni 100 lopi lopi dai ono puluh macam bekerja na jala akai do na tolap di lot hatta tu hita tuhatta masuk hita ali Tuhan jauh pada watama nami asimaroham lampatau mahami Tuhan maperbuehon perbueh na gudang na merlipat gada tadanina tano naugad do hami panaburan di bunim asang giat lam tau hawi para ratok karajau mi satu dia Portivion lam gugudu nangaka huaso di Portivion Tuhan makopit boni na tubui di bagasang ngolu nami pargogoy hami Tuhan asa boy taduhon nami akatuka kapiti una kola toke habit boy talu kami alay do akatuka kapit tungulu nami on boy taluhon nami dala pamonangon nami na sida gabe do persidot di harajaon mo asimarohap Tuhan parmudu-mudu sude ramoti sude karwasmu bangsom na pinilik mi unang luas na sida hurangan dingul partodion nang dingul si ganu paru pada daging onon toktong madi bagasak kahi pasok kami alani pangaramotio mi mariti Yesus Kristus rohai memangido tuo ului mahami amen.